Bismillah. Svaki put kada čitamo časni Kur'an ili kada čitamo neke tekstove o Kur'anu i surama u Kur'anu, naiđemo na podatak sura objavljena u Meki ili sura objavljena u Medini ili mekanska sura ili medinska sura. Pa hajde da vidimo o čemu se to zapravo radi. Dragi moji, mekanske sure se pretežno odlikuju jačim stilom i žešćim govorom, odnosno žešćim obraćanjem, jer su one uglavnom upućene oholim i nadmenim mušicima Meke, kao što je to recimo sura El Mudethir, odnosno sura Pokriveni. Za razliku od njih, medinske sure se uglavnom odlikuju lakim stilom izražavanja i blažim oslovljavanjem, jer se one uglavnom odnose na one koji su već odavno prihvatili islam i koji slijede poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što je to recimo slučaj sa surom El Maide. U mekanskim surama su obično kraći ajeti i obiluju argumentacijskom snagom, kao što je recimo riječ sa surom Et-Tur, odnosno sura Gora. Medinske sure se odlikuju dugim ajetima i mnoštvom propisa koji se u njima navode, kao što je to slučaj sa recimo ajetud Dejnom, ajet o dugu u suri El Bekare. Zašto je taj ajet o dugu? Pa zato da bi se sve to zapisalo i da bi se osigurala apsolutna pravda za sve i da bi se izbjegli svi mogući budući nesporazumi među ljudima. Eto, ovaj podatak sam uzeo iz fetvi i od predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha El Usejmina, da mu se Allah smiluje i da mu otvori sve dženetske kapije i da ga primi u lijepi dženet. Amin, ja Rabi.